bishobora kugutangaza kubyumva, ariko kuri ubu hari ibintu byinshi biri gukorwa. Mu myaka nka 20 ishize umuntu yatekerezaga ko bidashoboka. Imwe mu ntambwe ikomeye bivuga ko ikiremwa muntu cyagezeho nubwo bikigibwaho impaka, n'urugendo rwa mbere rwa muntu ku kwezi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko zagezeho ukwezi ubwo Neil Armstrong yahazamuraga ibendera rya Amerika mu myaka 50 ishize. Uru rugendo sirwo tugarukaho muri iki kiganiro. Impamvu mbikomojeho nuko rufitanye isano cyane n'ingingo tugarukaho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashaka ko iki gihugu cy'igihangange gitangira gucukura ibintu by'agaciro n'umutungo kamere wo ku kwezi. Mu minsi ishize nibwo yasinye itegeko rivuga ko Amerika ifite uburenganzira bwo gushakisha no gukoresha umutungo kamere uri mu isanzure. Ni itegeko rinavuga ko Amerika itabona isanzure nk'ahantu hari imitungo kamere ihuriweho n'abantu benshi. Ibyo bigatuma yemeza ko idakeneye uruhushya mpuzamahanga cyangwa uruhushya rw'undi muntu ari we wese ngo ijye gucukura imitungo kamere iri mu isanzure. Ibyo kuba Amerika ishaka kujya kuvana umutungo mu isanzure byo ntibikiri byo gushidikanyaho, kuko itegeko rigena uko bizakorwa ryamaze gusinywa. Ahubwo bizakorwa gute? Inyungu zizabizeye kuri Amerika, andi mahanga zabivugaho iki? Nitwa Cyprien Ngendahimana, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Kugira ngo twinjire mu bucukuzi bushya bugiye gukorerwa ku kwezi no mu isanzure muri rusange, reka tubanze turebe gato y'inzobere zibivugaho. Umunyamakuru ku by'isanzure witwa Sarah Cruddas avuga ko gushakira umutungo kamere ku kwezi bizafasha abantu kugera kure mu isanzure, ni ukuvuga kure cyane naho byasaga nk'ibigoranye kugera nko ku mubumbe wa Mars. Ukwezi ngo gushobora kuba sitasiyo ya petroli ihuza imibumbe, kuko gufite imitungo kamere nka hydrogene na oxygene ikenerwa mu guhagurutsa ibyogajuru. Kugira sitasiyo ya petroli mu isanzure bivuze ko ibyogajuru bishobora kugera kure cyane mu isanzure bitagize impungenge zo kubura ibitoro. Ibi bivuze ko mu gihe umuntu yashaka kujya mu isanzure kure cyane hashoboka, atakenera guhagurukana ibintu byose azakenera mu rugendo, by'umwihariko iby'icyogajuru cyakenera ngo kigere kure cyane aho kigiye. Reka nguhe urugero kugira ngo ubyumve neza. Ubaye ushaka kuva Rusizi mu burengerazuba ujya Kagitumba mu burasirazuba, ufite imodoka inywa cyane kandi nta sitasiyo ya essence iri mu nzira, byagusaba gutwara indi essence y'inyongera kugira ngo nigushiriraho mu nzira uze gusuka muri reservoir y'imodoka yawe. Mu gihe wizeye ko mu nzira hari sitasiyo za essence, ntubu ukigize impungenge, kuko nubwo essence yagushiriraho mu nzira wabona sitasiyo unyweraho ugakomeza urugendo nta nkomyi. Izo sitasiyo za essence zakugoboka mu nzira nizo twagereranya n'icyo twise sitasiyo ya petrole yo ku kwezi. Gushakisha no kugera kure cyane mu isanzure hagamijwe iby'ubuvumbuzi ni ingenzi cyane, kuko abahanga mu by'isanzure bavuga ko isanzure rifite imitungo kamere myinshi yakoreshwa mu nyungu z'umubumbe dutuyeho. Professor Benjamin Sovacool wigisha iby'ingufu muri kaminuza ya Sussex avuga ko mu gihe isi iri kugana mu gukoresha ingufu zivugururwa renewable energy kubera ihindagurika ry'ikirere, byafasha isi n'abayituye gushakira umutungo kamere mu isanzure, bitewe n'uko byafasha mu gukora ibintu bitandukanye nk'imodoka zitamwe ibitoro, bikaba byiza ku bidukikije mu gihe kirekire kizaza. Uyu mwarimu avuga ko amabuye y'agaciro nka lithium na cobalt akenerwa ngo izo modoka zikorwe aboneka cyane mu Bushinwa, Uburusiya na Kongo Kinshasa, kandi ngo biragoye kuyabona bitewe n'uko kuvana umutungo kamere ahantu hatandukanye ku isi hari amategeko abigenga usanga atorohera ibihugu bimwe na bimwe. Ayo mategeko atuma abahanga mu by'isanzure bavuga ko byakoroha gushakira ayo mabuye ku kwezi kurusha kuyashakira mu bindi bice by'isi. Gusa ariko nanone Professor Benjamin Sovacool avuga ko gushakira umutungo mu isanzure bitahita biba igisubizo cy'ako kanya kuhindagurika ry'ikirere ryugarije isi. Imwe mu mpamvu bivuga ko Perezida Donald Trump yatangiye gushakira umutungo kamere ku kwezi no mu isanzure muri rusange, ngo nuko Amerika itagifite ahantu henshi ivana umutungo kamere ku isi ugereranyije n'abakeba bayo, cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya. Kuri ubu Ubushinwa n'Uburusiya byamaze kwisiga nk'uko Professor Benjamin Sovacool abivuga, ku buryo byumvikana impamvu Perezida Trump arajwe inshinga no kubona ahandi hantu yavana umutungo kamere Abashinwa n'Abarusiya bataragera. Kuva Perezida Trump agiye ku butegetsi, amahari hagati y'Amerika n'Ubushinwa yariyongereye, haba muri politike no mu bukungu, ku buryo gucukura umutungo kamere mu isanzure byaba ari amahirwe kuri we yo kugaragaza imbaraga ze. Itegeko Perezida Trump aheruka gusinya ryerekeranye n'ibyo gucukura umutungo kamere mu isanzure rivuga ko itegeko mpuzamahanga ritazahirahira rikoreshwa mu kubangamira umugambi wa Amerika wo gucukura umutungo kamere mu isanzure. Ariko nanone by'amahirwe kuri Perezida Trump, amategeko avuga ibyo abantu bashobora gukora hanze y'uyu mubumbe nayo ntasobanutse neza.
Kugeza ubu nta gihugu na kimwe cyavuga ko ukwezi ari ukwacyo. Ni kimwe n'itegeko rigenga inyanja ngari, kuko iyo ugize icyo havana kiba ari icyawe nta muntu n'umwe wakikuburanya. Abashakashatsi b'abahanga mu by'isanzure bagaragaza ko mu gihe hakomeje imihindagurikire y'ikirere iri kwangiza isi dutuye, umuntu nta yandi mahitamo asigaranye uretse kureba icyo isanzure ribitse cyagirira isi n'abayituye akamaro, kuko isi twamaze kuyangiza ku rwego ruri hejuru. Kimwe mu bibazo abantu bibaza ni ukumenya niba gutangira gucukura umutungo kamere mu isanzure bizakorwa mu gihe cya vuba aha ngaha. Umunyamakuru ku by'isanzure nakubwiye witwa Sarah Cradus avuga ko ikoranabuhanga bisaba rihari kandi ko biri kwihutishwa kuko ubu hari kompanyi zigenga nyinshi zibirimo. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko bishoboka mu gihe cya vuba cyane, kuko mbere wasangaga ari imishinga iterwa inkunga na za leta z'ibihugu abantu ku giti cyabo badashobora gutinyuka. Birashoboka ko mu gihe cya vuba twabona ibintu bishya nk'ubucukuzi bw'umutungo kamere ku kwezi, abantu basura Mars n'abandi bakorera ingendo mu isanzure kure cyane mu myaka nka 20 ishize tutatekerezaga ko bagera. Cyakora nanone hari abahanga mu by'ubumenyi bw'isanzure bavuga ko gucukura umutungo kamere ku kwezi bishobora kutoroha, kuko urwego rw'ubucukuzi no ku isi rutaranozwa ku buryo butanga icyizere. Bibaye ngombwa ko bikorana ubwitonzi n'ubushishozi, ubucukuzi ku kwezi bwatangira mu myaka hagati ya 10 na 15 iri imbere, kuko imbaraga zabanza gushyirwa mu guteza imbere ubucukuzi buriho nk'ubwa gazi no kuvana umutungo kamere mu nyanja hasi kure cyane hashoboka. Ubuvumbuzi mu isanzure burakomeje ku buryo Amerika iherutse kuvumbura umubumbe mushya. Ni umubumbe wavumbuwe n'umunyeshuri wimenyerezaga umwuga mu kigo cya NASA gishinzwe ubushakashatsi mu isanzure. Uwo munyeshuri wavumbuye uwo mubumbe ku myaka 17 y'amavuko yitwa Wolf Kucker, akaba yarawuvumbuye ari mu kazi yari yahawe ko gusuzuma amashusho y'icyogajuru, ari nabwo yabonaga ikintu kidasanzwe. Byarangiye basanze ari umubumbe mushya uri ku ntera ingana na light years 300 uvuye ku isi nk'uko byemejwe n'ikigo cya NASA. Light years ni igipimo cy'intera. Light year imwe ireshya na kilometero tiriyari 9 na miliyari 460. Ibi bivuze ko uwo mubumbe mushya uri ku ntera y'ibirometero byinshi cyane. Niba ushaka kubimenya, fata tiriyari 9 na miliyari 460 ukuba 1300. Urabona intera uwo mubumbe uherereyeho mu birometero uvuye ku isi dutuye. Wolf Kucker wavumbuye uwo mubumbe yigeze kuvugana na BBC ku by'ubwo buvumbuzi bwe budasanzwe, avuga ko mu kwimenyereza akazi yari ashinzwe kwiga neza imirasire itangwa na kimwe mu byogajuru bigenzura isanzure, yibanze ku mibumbe itagaragiye izuba. Icyo gihe ngo yari ari gushaka umubumbe uzenguruka ku nyenyeri ebyiri. Yagombaga kureba impinduka ku rumuri rw'izo nyenyeri mu gihe zijeho igicucu, bikaba byasobanura ko hari umubumbe uzinyuza imbere. Nyuma y'iminsi 3 atangiye kwimenyereza, yarimo yitegereza amashusho y'izo nyenyeri, abona ikintu gikingirije urumuri rwa za nyenyeri ebyiri yari ashinzwe gukurikirana. Yahise avuga ko abonye ikintu kidasanzwe. Batangiye kureba amashusho ngo barebe neza niba koko atari umubumbe. Abandi bashakashatsi bahise batangira kubyinjiramo. Ubushakashatsi bwisumbuyeho kandi bwakozwe mu gihe cy'amezi atari make bwaje kugaragaza ko ari umubumbe mushya uruta ubunini isi dutuye inshuro 6.9. Ikigo cya NASA kiwita TOI 338b. TOI 338b ntago ari umubumbe nk'iyindi. Ni umubumbe bita circumbinary, bitewe n'uko ugenda uzenguruka inyenyeri ebyiri aho kuba imwe nk'uko bigenda kuri uyu mubumbe dutuye, ndetse n'indi mibumbe muri rusange izenguruka inyenyeri imwe ariyo zuba ritumurikira. Impamvu tuvuze kuri uyu mubumbe nuko arandi mahirwe kuri leta z'ubumwe za Amerika y'undi mubumbe wakwagurirwa ibikorwa by'ubucukuzi bw'umutungo kamere ku mibumbe yo mu isanzure. Gukora ubucukuzi kuri uwo mubumbe ariko byo bishobora kuba bitari hafi aha, kuko utameze nk'uyu mubumbe dutuye. Umusore wawuvumbuye bwa mbere avuga ko ugomba kuba ushyushye cyane, ndetse bishoboka ko udafite ubutaka nk'ubu duhagazeho. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje ubushakashatsi bwa buri munsi mu isanzure, ku buryo icyerekezo Amerika ifite ari ugusura imibumbe hasi ya yose uhereye kuri Mars, kuko ikigo cya NASA cyamaze no koherezayo icyogajuru mu myaka hafi 50 ishize. Ibindi bihugu by'ibihangange bifite ibyogajuru mu isanzure kure cyane ntibiragira icyo bitangaza kuri iki cyemezo cya Amerika cyo gutangira gucukura umutungo kamere mu isanzure. Ntibiramenyekana niba amahari yo kuva kera ya Amerika n'Ubushinwa n'ubundi atazakomeza nyuma y'uko Amerika itangaje ko ishaka gutangira gucukura umutungo kamere mu isanzure. Amerika nk'igihugu cy'igihangange yamaze kwiha uburenganzira ntakumirwa bwo gucukura uwo mutungo kamere mu isanzure. Ariko hari abagishidikanya ku bushobozi bwa Amerika mu gucukura uwo mutungo, cyane cyane ku kwezi, kuko n'ubundi hakiri impaka zikigibwa ku kuri ko amakuru Amerika yatangaje uko yageze ku kwezi.
Ikigo cya NASA n'ubuyobozi bwa Amerika muri rusange bemeza ko umunyamerika yageze ku kwezi, ariko hari abandi banyamerika badakozwe iby'aya makuru bagaragaza ko bidashoboka kugera ku kwezi, bavuga ko ingufu z'umurengera zikikije isi zitari gutuma abo bahanga bagiye mu butumwa ku kwezi babasha kugerayo. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimira ko twabanye muri iki kiganiro, nkurarikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha.